Kajian Sports Complex berkenang wak Shillong, kilong kibal khrek ban piang ya kajian la kai football Durand Cup. Kulong kawai ni ki tournament kibal rembaha India. Kini ka tournament kala dan hadu sispa lai pun rusnem. Hakabla sang nengkong ya ka hakasnem ceja praspa prapu praha po Shimla. Lai no na kajila kai FA Cup kabile di klub apa England ke Durand Cup kadi kibal remtam hakapertai. Ia kini ke tournament la ainam ha Sir Henry Mortimer Durand, Foreign Secretary jong ke India. Hadu kasnem ceja prasa proposal, hadu kasnem ceja prasma kandai pusau. Hasilong kan kasian ke bendekong berpriang ia ke tournament ke wakum kini. Hapdeng jong uslam Ñiup kanong wak Shillong kan pedang ia kini kejing lakai. Kaman Sdang nadu kopor Shibaji mensengi. Katkum kecing penbait pali ke program kasang nadu kopor Shibaji hakamandan kecing peni video klip ia kejing lakai ke basispa alai fulai jaga Durand Cup berkem juru ia ke trophy tour. Nanta kadon kecing ruan ia ke meklia grassroots music project kadang ke performance untuk Eddie Lingdo Empirical Tribe nanta kejungan pai ki he shipai berkem juru kejungan pai jong ometi rang ba bolong ukongsan hakan kecing lakai. Lalu kita kendan ke air show, ke pipe boat berkemjur ke jazz band ke shipai, ke bhagra bat ke giga artist, ke motorcycle display, ke jingwai neki khana dan ke children's choir, ke jingshat, alo ke jingwai bandu ram ke bandan, musical ensemble neki khana school, ke jingrak ya kelama bat ya ke trophy. Jepni tu ia kini lakai syaki kongsan. Bat kan senang kajeng lakai hakapor sawaji.